салом ва хуш омадед ба ахбори озодӣ ки охирин хабарҳои тоҷикистон ва ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунад. имрӯз 5 сентябр аст ва ман Зарангези Наврӯзшоҳ бо ҳамкоронам дар ин нашри барнома дар хидмати шумоем. нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба мавзӯи гузоришҳои имрӯз. ба хонаводаҳои аз сел зарардида кӯмак карданд, вале на ба ҳама. даҳҳо оила дар минтақаҳои зарардида ба ёрӣ ниёз доранд. 32 хоҷагӣ мондагиай барои тақсим накарданд. ҳозир тақсимот рафтиса мумкин аст ҳар тӯзия бо хелаш тақсим карда бошанд. дарахт Сафи Аллоҳ ва модаркалонашро аз марг наҷот дод, аммо 2 тифли дигари ин хонаводаро сел бурд. фоҷиаи як оила дар ваҳдат. ҷони мара бачаҳом харидану ҷони худа додану бу рафтан. на нони хӯрдану на ҳаққи кор, ҷавоне ки аз наврасӣ муҳоҷир ва таъмингари оила шуд, мегӯяд рӯзҳои сахтиро паси сар кардааст. бо гузашти як ҳафта аз сели маргбору харобиовар дар тоҷикистон сокинони зарардида мегӯянд ҳанӯз хонаҳояшон аз хокулой поккорӣ нашудааст ва на ҳама кӯмак гирифтаанд. дар сели шаби 27 ба 28 август садҳо хонавода дар чанд минтақаи кишвар манзилу ҷиҳоз ва бархе ҳам азизони худро аз даст доданд. ҳоло онҳо чӣ ҳол доранду аз чӣ азият мекашанд? ҳамкорони мо Сарвинози Рӯҳулло ва Амир Исоев ба суроғи сокинон ва дидани вазъ дар маҳалҳои офатзадаи шаҳри Ваҳдат рафтанду ин гузоришро таҳия карданд. курпаву болишт, орду равған ва бастаҳои беҳдоштӣ. ин кӯмакҳои якҷояи ҳукумати Тоҷикистон ва созмонҳои байнулмилалӣ аст, ки зарардидаҳои офати табиӣ дар шаҳри Ваҳдат дарёфт карданд. муҳсафар ҳам барои гирифтани кӯмак инҷо омадааст. ҳавлии ӯро шаби 27 август сел хароб кард ва тамоми ҷиҳози хонааш зери обу лой монданд. мегӯяд то имрӯз аз тарафи мақомот барояш бештар маводи ғизоӣ кӯмак шудааст. хайна картишка бурдагиян, пиёз бурдагиян, макарон бурдагиян, ҳамаи чӣ бурдагиян. падвалома шуштан бурдан, худум дар 2 этаж қати кӯтако мондум. аиса ҳами сел ба хонаи мо ҳамихе гузаштак, аиса ҳамсояҳора чапа када оварда дар хона монда. ғаждию ғиждӣ ҳамихела. сокинони ин ҷамоат мегӯянд баъд аз 4 рӯзи беобиву бебарқӣ мақомоти маҳаллӣ манзилҳояшонро бо барқ ва оби ошомиданӣ таъмин карданд. бо вуҷуди он ки сел ба хона ва иморатҳои дигар дар ҳавлии Гулрухсор осеб овардааст, мегӯяд муҳим ин ки ҳамаи аъзои хонаводааш зинда мондаанд. хая ки мо ҳами худмо зинда мондем беҳисоб шигирне ки ҳамаи ҳами мисол мора ҳамаи чӣ ордам кадестиян, мора овардестиян, чизу чора додестиян. сел шаби 27 август даҳо хонаву иншоотро дар ҷамоати чӯянгарони Ваҳдат вайрон кард. дар натиҷаи ин офати табиӣ 17 нафар дар шаҳри Ваҳдат ба ҳалокат расиданд. мақомоти маҳаллӣ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, тибқи ҳисоби пешакӣ зарари расида аз офати табиӣ ба 4 ҷамоати ин шаҳр бештар аз 15 миллион сомонӣ будааст. то имрӯза ҳар рӯз аз соати 7 субҳ то 20 бегоҳ 2 та экскаватори калон аз ҳисоби Кумитаи ҳолотҳои фавқулода, якта дар мавзеи Мағов, дигари дар деҳаи Шорас кор карда истодааст. аз тарафи ҳукумати шаҳр 2 та экскаватори калон, 2 та экскаватори чархдори майда, 4 камаз ва 4 пагручик мехлапатҳои борбардор аз тарафи ҳукумати шаҳр кор карда истодаанд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар дод ки ҳамроҳ бо шарикони байнулмилалӣ ба 446 хонавода дар шаҳри Ваҳдат ва 90 хонавода дар ҷамоати деҳоти ноҳияи Рӯдакӣ ки аз сели рӯзҳои 27 ва 28 август зарар диданд, ғизо, курпаву бистари хоб, бастаҳои беҳдоштӣ, зарфҳои нигаҳдории об, лавҳаҳои поксозӣ, оби ошомиданӣ кӯмак кардааст. 32 хоҷагӣ мондагиай барои тақсим накарданд. ҳозир тақсимот рафтиса мумкин аст ҳар тӯзия бо хелаш тақсим карда бошанд. вале ҳанӯз дар маконҳои осебдида худи сокинон ба таври ҳашар ё дастаҷамона обу лойро аз ҳавлиҳояшон берун мебароранд. сокиноне ҳам ки мегӯянд касе аз ҳолашон хабар намегирад, кам нестанд. ин мошини Муҳаммадҷон Исмоилов аст ки 1 моҳ пеш харида буд. сели шаби 27 август онро ба як оҳанпора табдил додааст. ин сокини шаҳри Ваҳдат мегӯяд ҳамроҳ бо мошин тамоми ҳуҷҷатҳои заруриро ҳам об бурд. ҳавлии ӯро сел ба харобазор табдил додааст. 83 та гирифта будам, 6000 документ карда будам, 90000 гирифта будам. страховка дошт, страховка без страховка ҳуҷҷат наметавонад. не муроҷиат ҳам каде мерем меган ягон ташаккур як аз дашт пурсидагӣ нест.
سیل آبخیزی 27 آگوست ساکنان تاجیکستان را بخصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این آفت ده ها نفر از خانه و دارایی خود محروم شده حالا به کمک نیاز دارند. طبق اطلاع رسمی شماره قربانیان حادثه حالا به 21 نفر رسیده است. سروینوز روح‌الله، امیر ایسایف، آزادی، شهر وحدت. آن شب فاجعه ساکنان در میان افرادی که از سیل نجات یافتند یک کودک را در حالت بسیار حزن‌انگیز پیدا کردند. با سر و روی پر از لای و خاک و جسمی از ترس و سردی کرخت شده او در یک درخت برخورده و از مرگ نجات یافته است. نوار این پسرچه در تمام شبکه‌ها پهن شد و ده ها نفر از سرنوشت بعدی او پرسان شدند. شهلای عبدالله از حال این کودک آگاه شد و با پیوندانش صحبت کرد. صفی‌الله 7 ساله، طفلی که از سیل مرگبار در وحدت به طور معجزه‌ای نجات یافت، حالا در بیمارستان است. نوار زنده پیدا شدن این طفل از زیر سیل و لایابه در شبکه‌های اجتماعی توجه مردم زیادی را به سرنوشت او جلب کرد. صفی‌الله از آن شب دهشتبار چنین یاد می‌آورد. سیلی که شب 27 آگوست در دهه چویانگران وحدت آمد، صفی‌الله و بیبیش و 3 کودک عمه‌اش را به کام خود کشید. همه کسا یک خانه بودیم. ای طور دیوال گریختیم، خانه همسایه رفتیم. ای سر دیوال خانه همسایه رفتیم، جا نشد، نتونستیم برآمده. با گشتیم خانه همسایه، ما همه کودک‌ها نه تای کورپا کردم که سیل اومد. دیگه خواهد هشتیم گریختیم. 2 نویری دختری در دستم، کلم با نویر بچه های خودش همین لبی پیش او کچه می گریختم که او در جایی که ویو رای دستم برد در قفای ویو مرا برد قطعی نویری بچگی مایا شلاق پایانگی در تنی درخت بر اومده و خواهی او مسترک ما پایان ترک نمی. بیبی با 2 نبیره از جمله صفی‌الله زنده ماند، اما 2 طفل دیگری این خانواده را سیل به کام خود برد. جسد برادران 7 و 6 ساله را به خاک سپردند. آنها نبیره های دختری حلیمه عبدالرحمنова بودند و به گفته بیبی 4 سال اخیر از مادر مهاجرشان جدا و در تربیه او بودند. در مرگ این 2 طفل بیبی خود را گناهکار می‌داند. در حق فرزندا دعا کرده رفتم. خدا قطعی فقط مناجات کردم و گاو زدم. گاه آو خوردم، گاه تاو خوردم، گاه زدم همه مایده با چیده. جانی مرا بچه هم خریدن و جانی خدا دادن و رفتن. صفی‌الله آن شب از دهشت سیل نجات یافت، اما والدان از حالت روحی او نگرانند. حالا او دیگر اون بچه شوخون و ترس نیست. گاو میزنه میبیرن خشتور گاو میزنه خیلی میگو گبشه خیلی گاو زن میگم بیبی بگو هپا بگو گاو زن میگو میترسه میگه دین شب ترسیده خودیده ترس کرده. شبی که خانه و دهه اویله صفی‌الله زیر سیل ماند، همراه با این کودک 7 نفر دیگر را به بیمارستان آوردند. طبیبان میگویند همه آنها پوره شفا یافته به خانه هایشان برگشتند. وضع صفی‌الله را قناعت بخش میگویند. زخماش همش تازه کرده، کارکرد اولین درجه زخم گذراندیم. حالت بیمار رو به نظر گرفته در 2 شبانه روز در شعبه احیا بستری بود. با بهترشوی حالت بیمار به شعبه شکسته‌بندی گذراندیم. این زمان حالت بیمار بهتر نسبتاً قناعت بخش توبت‌های لازمه را گرفته ایستاده است. حالت بیمار بهتر است. سیل و آبخیزی شب 27 آگوست ساکنان تاجیکستان بخصوص ناحیه‌های تابع مرکز را غافلگیر کرد. در این حادثه طبیعی 10 نفر از خانه و نقلیات خود محروم شده حالا به کمک نیاز دارند. شماره قربانیان سیل و بارانگری‌های آن شب را مقامات رسما 21 نفر گفتند، اما برخی از رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی از فوت و بی‌درک شدن آدمان در منطقه‌های دیگر هم خبر می‌دهند. شهلای عبدالله، رادیو آزادی، شهر وحدت.
چندین شبانه روز نانی خوردن نداشت. از پلیس پنهان میشد و حتی یک هفته در بازداشتگاه کودکانه بود. یک مهاجر قرقیزستانی که در مسکو به مشتریان پیتزا میرساند میگوید هنوز از ایام نوروزی مهاجر شده سختی‌های زیادی را پشت سر کرده است. در صحبت با خبرنگاران لایحه میگرانت مدیا جوانی قرقیز از روزگار خود در پایتخت روسیه قصه کرد. شهلای گلخوجه گزارش می‌دهد. Есть 4 сыра, есть чикен барбекю, есть пепперони по-деревенски, маргарита. нурбеки 25 сола ҳоло бо забони русӣ озодона суҳбат мекунад. вақте аввалин бор ба Москав омад, 17 сола буд ва ҳамагӣ ду калима салому ташаккурро медонист. волидайн аз ҳам ҷудо шуда буданд ва модараш 4 фарзандро дар танҳоӣ ба воя мерасонд. нурбек он замон дар синфи 8 мехонд ва тасмим гирифт мактабро тарк кардаву ба модараш ки дар Москав кор мекард кӯмак намояд. бисёр душвор буд. ман умуман забони русиро намедонистам. мардуми маҳаллӣ маро масхара мекарданд ва аксар вақт дашном медоданд. ман дар ҷавоб лабханд мезадам ва корамро идома медодам, чун намефаҳмидам ки онҳо чӣ мегӯянд. яке аз дӯстонам ба наздам омада гуфт ки чаро вақте туро дашном медиҳанд ту табассум мекунӣ. ҳоло вақте ба ёд меорам аламам мекунад. нурбек аввал роҳрӯ буд ва сипас дар сохтумон мардикорӣ мекард. ӯ мегӯяд гоҳе мешуд ки бо шиками гурусна хоб мерафт. аммо мушкили асосияш дар он буд ки ҳамчун ноболиғ ҳаққи кор кардан надошт ва маҷбур буд пинҳонӣ кор кунад то ба дасти пулис наафтад. аммо рӯзе ӯро боздошт карданд. он замон ман роҳрӯ будам ва дар кӯчаҳо барф тоза мекардам. пулис омадаву маро ба шуъба бурд. дар он ҷо муайян карданд ки ман ҳанӯз 18 сола нестам ва ба боздоштгоҳи кӯдакона дар канори Москав фиристоданд. дар он ҷо 1 ҳафта мондам. танҳо баъди 1 ҳафта ба ман телефон доданд. ман ба модарам занг задам. баъдан ӯ омада маро аз боздоштгоҳ бо худ бурд. 5 соли пеш бо машварати ҳамватанонаш нурбек дар тарабхонае ба ҳайси таҳвилгари питса ба кор даромад. ин муҳоҷири қирғизистонӣ ҳамарӯза аз соати 10 субҳ то 10 шаб бо дучархаи барқиаш дар кӯчаҳои марказии Москав давр мезанад. корам ба ман писанд аст. дар кӯча ҳавои тоза ва борам ҳам вазнин нест. ҳамарӯза тақрибан 50 километр роҳро тай мекунам. муштариён гуногунанд. баъзеҳо мутакаббиру бадхоҳанд. нафарони нармдил низ ҳастанд. ҳатто аз 50 то 500 рубл чойпулӣ медиҳанд. нурбек зодгоҳашро хеле пазмон шудааст. ӯ дар қирғизистон 7 соли пеш будааст. барои каме таскин додани фироқи дурӣ дар пушти дучархааш парчами ватанашро гузоштааст. 2 рӯзи пеш дар ҳавои боронӣ парчам ифлос шуд. чун дастмол надоштам онро бо остини болопӯши сафедам тоза кардам. дар ин ҳангом як роҳгузари рус аз наздам мегузашт ва аз ин корам ҳайрон шуда пурсид ки чаро либосамро чиркин мекунам. ман дар ҷавоб гуфтам бигзор либосам ифлос шавад, аммо парчами ватанам бояд ҳамеша тоза бошад. ӯ ба ин ҳарфи ман кафкӯбӣ кард. нурбек дақиқ намедонад кай ба ватан бармегардад. ҳамаи маошашро то ҳанӯз ба модараш мефиристад. онҳо барои харидани хона дар Бишкек маблағ пасандоз мекунанд. ва як хабар дар ноҳияи қубодиён занеро барои латтукуби бераҳмонаи писараш боздошт кардаанд. вазорати корҳои дохилии тоҷикистон гуфт сокини ин ноҳияро бар асоси навори латтукуби кӯдак дастгир кардаанд. ба навиштаи вазорат дар наворе ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд, зани 34 сола писарандари 10 солаашро бераҳмона мезад. навор вокунишҳои тунди корбаронро барангехт ва бисёриҳо хостори муҷозоти зан шуданд. дар хабари вазорат гуфта намешавад ки чӣ чорае нисбати Буриева андешида шудааст. мақомот танҳо гуфтанд ки вобаста ба ин ҳодиса санад тартиб додаву ҳодиса таҳқиқ мешавад. ҷузъиёти дигари қазия маълум нест. моҳимаи соли ҷорӣ додситонии кулли Тоҷикистон нисбат ба Холиса Шоева, як сокини ноҳияи Данғара ҳам барои задани фарзанди хурдсолаш парвандаи ҷиноӣ боз карда буд. бинандаи азиз, миннатдорем ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. барномаи мо ба поён мерасад. хабарҳои аз ин бештарро ҳар лаҳза метавонед аз сомонаи радиои озодӣ ва саҳифаҳои мо дар фейсбуку, инстаграму, тиктоку, телеграм ва ютубу одноклассники пайдо кунед. худо нигаҳбон ва то фардо.